tunejerejwe nuko ico gihugu kitaragushinga n'amahoro mu karere mu gihe ibindi bihugu bikora ibishoboka vyose ngo bibane neza n'ivyo bibana bihana urubibe. Ibiriko bibera mu gihugu kibanyi ca Kongo turabikurikiranira hagufi, na cane cane ko ico gihugu gitera Kongo dufitaniye akazika kuko ari cyo kiguma kibungabunga abicanyi bahigira Burundi. Nta kitwereka rero ko inyuma ya Kongo atari Burundi, nkuko mbere abo barundi b'imburakimazi bakirimbira mu Rwanda n'Iburaya bavyivugira. Ku ruhande rwacu ntiduhengeshanya kuguma twegera Rwanda ngo rutubwize ukuri ico ruhora Uburundi kugira tugire ibiganiro bitorega umuti ata kirononekara. Ariko ikibabaje kandi giteye amakenga nuko atana kimwe abarongozi b'u Rwanda badushikiriza cotuma batera Uburundi. N'ubu turabandanya dusaba abantu bose bashoboye kugondoza ico gihugu ko bohanura inkozi z'ikibi ziri mu Rwanda ngo zishikirizwe ubutungane bw'u Burundi, nkuko natwe duhora tubikora iyo hari inkozi z'ikibi z'u Rwanda zije ngaha iwacu. Ivyo babikoze niho twoba tubonye ko ivyifuzo bibi ku Burundi babisezereye. Ntitwahengeshanije kandi gusigura ko ataterambere rishoboka tudakunze igihugu cacu, tudashize imbere ubutungane kuri bose, tudasoneye agateka kazina muntu, tutagwanije ingeso mbi y'igiturire n'izindi ngeso mbi zigikomokako. None rero uyu mwaka rutanguye tugiye kwihatira gukundisha igihugu abarundi bose. Iri ni ijambo rya Son Excellence Evariste Ndayishimiye, Perezida w'u Burundi. Ni ijambo yarayagejeje ku barundi bose ndetse n'amakungu ku mugoroba usoza umwaka wa 2025. Ni ijambo yavuze yifuriza abarundi bose umwaka mushya wa 2026. Yongeye kugarukamo amagambo akomeye nk'uko muzumvishe, agaragaza ko u Rwanda ari ikibazo ku gihugu cye. Perezida Ndayishimiye rero yavuze ko yiteguye kwirwanaho ku bitera ibyo ari byo byose bizaturuka mu Rwanda, bizaba binyuze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi. Mu kiganiro n'itangazamakuru kandi Perezida Ndayishimiye yavuze ko hari amakuru avuga ko u Rwanda ruri gutegura kugaba ibitero ku Burundi ruciye muri Kongo rubinyujije mu mutwe witwaje intwaro wa Red Tabara, ariko ashimangira ko ibyo ari ukwibeshya gukomeye. Icyo gihe yagize ati, tuzi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Kongo rubinyujije muri Red Tabara, ariko turababwira ko niyo bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Ayo ni amagambo yatumye u Rwanda rutungurwa. Yohande Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yavuze ko atunguwe n'izo mvugo kuko zidahuye n'ibiganiro byari biri gukorwa n'inzego z'umutekano z'ibihugu zombi. Yahise agira ati, ibi bivugwa biratangaje cyane ko inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iz'u Burundi zari mu biganiro bigamije gukaza umutekano ku mipaka ihuriweho hashingiwe ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Ndayishimiye yanavuze ko afite amakuru yize wagaragaza ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera Burundi, anaburira ko intambara ishobora gufata indi sura y'akarere kose mu gihe ibyo zaba bibaye. Yahise agira ati, u Rwanda ntirwumva amahoro rutagizaho rutesha umutekano, rwamaze kugirana amakimbirane na Uganda na Tanzania, ubu ruri mu ntambara muri Kongo kandi ruri no gutegura kudutera. Yongere ko abarundi biteguye kurwanirira igihugu cyabo, ashimangira ko batazemera kubera ko abanyekongo bakomeza kwicwa. Perezida Ndayishimiye kandi yavuze ko yohereje intumwa kuri Perezida Paul Kagame amusaba gushyira mu bikorwa amasezerano impande zari zarumvikanyeho kuva muri 2020, ariko ko kugeza ubu nta gisubizo arabona.
ku rundi ruhande ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yatangaje ku rubuga rwa X ko amagambo ya Perezida Ndayishimiye adahuye n'ibikorwa biri kuba, agaragaza ko inzego za gisirikare n'iperereza z'igihugu zombi ziri mu biganiro bigamije kugabanya ubushyamirane. Guverinoma y'u Burundi yakomeje gushinja u Rwanda guha icumbi no gufasha umutwe wa Red Tabara uvugwa kugaba ibitero byinshi ku Burundi uturutse mu burasirazuba bwa Kongo. Ibu Rwanda rwagiye rubihakana kenshi. Perezida Ndayishimiye yavuze ko Red Tabara ikoreshwa nk'uko umutwe wa M23 ukoreshwa muri Kongo, ashimangira ko Burundi bwiteguye kwirwanaho. Ibitero z'uyu mutwe bizabaye mu mpera za 2024 bizahitanya abantu 9, ari nabyo byatumye Burundi bufunga imipaka yose ibihuza n'u Rwanda. Yongeye gushimangira ko guverinoma ye itazigera igirana ibiganiro na Red Tabara, ayita umutwe w'abicanyi ugomba kuburanishwa n'ubutabera. Perezida yanenze amagambo ya General James Kabarebe wavuze ko Uburundi bushishikariza ubwicanyi bushingiye ku moko mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko ivyo ari ibinyoma bigamije kumutesha agaciro. Yahakanye ko guverinoma y'u Burundi ikorana n'umutwe wa FDLR, ashimangira ko Burundi bwagiye bugarura mu Rwanda abantu bake bakekaho ibyaha. Uburundi bwemera ko bufite ingabo muri Kongo hashingiwe ku masezerano y'umutekano bufitanye na guverinoma ya Kongo. Perezida Ndayishimiye yavuze ko kuba M23 ikomeje kwigarurira ibice bidakwiye gushinjwa Uburundi kuko inshingano nyamukuru ari iz'igisirikare cya Kongo nk'uko abivuga, kandi abigaragaza akavuga ko ibiri kubera muri Kongo bigomba kubazwa abanyekongo bitagomba kubazwa Uburundi. Yongere ko Burundi rero bushyigikiye inzira y'ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro uyobowe na Sultani Makenga mu bya gisirikare, ukayoborwa mu buryo bwa politike nka Colonel Nanga. Ni mu gihe rero kuri ubu ibikomeje kugenda biba birashimangira ko ibiganiro ari byo byonyine bizatanga umuti urambye w'amakimbirane. Yagize ati, intambara ikwiye kuba intambwe ya nyuma, ibiganiro bikwiye kubanza kuko amahoro arambye adashoboka mu gihe ubutunzi bw'igihugu bwiharirwa n'abantu bake. Nuko bihagaze ku mirongo ya politike. Ni mu gihe rero ku mirongo y'imbere y'urugamba ho page yamaze guhinduka, ibintu byamaze kujya mu bundi buryo. Bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba? Kugira tujumve neza, reka duhere ku munsi wo kuwa gatatu w'icyumweru ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2025. Local informers undercover zacu zatugaragarizaga ko umutekano mu mujyi wa Uvira n'ibice byegereye intara Kivu y'Amajyaruguru ukomeje kugenda uhungabana mu buryo bukomeye, nyuma y'amakuru yakwirakwiye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi agaragaza ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abafatanyabikorwa babo zifite ingorane zikomeye zo kwisubiza control operational y'umujyi w'ingenzi ku rwego rwa strategy military. Aya ni amakuru yaje mu gihe hari haratangajwe ko mbere yuko ingabo za Kongo, ingabo za FC zaba zakoze retreat tactique zigasohoka mu mujyi wa Uvira ku mugaragaro. Icyakora amakuru ava muri source dotere aragaragaza kandi aravuga ko nubwo ibice byagaragaragamo ituze ry'igihe gito, FARDC itarashobora gushyiraho full domination du terrain haba ku rwego rwa securisation urban cyase axe strategique ndetse na position avance. Kuko rero bigaragara Uvira ifite agaciro gakomeye cyane ku rwego rwa logistics military kubera ko ihuza axe routieri zerekeza mu bice bya Fizi, Uvira, Ruzizi no ku mupaka wa Burundi ugenzurwa ukabarera ari umujyi kuri ubugenzurwa bikomeye na M23. Bisobanuye ko kugira superiority tactique kuri aka gace ka Ruzizi plan ari ibintu bitanga amahirwe akomeye. Amakuru atandukanye aragaragaza ko FARDC yagerageje kohereza unité de renfort zirimo infantry motorisée, unité spéciale, groupe de intervention rapide n'imitwe ifatanyije irimo wazarendo n'abafatanyabikorwa bo ku rwego rwa force supplétive. Ariko ibi byakozwe ntiyigeze hagaragazwa ibibazo bikomeye by'imiyoborere commandement et contrôle, aho rero amakuru avuga ko kudahuza neza hagati ya état major locale na commandant de terrain n'abayobozi ba operation combinée bituma igihombo gikomeza kugenda kigaragara. Aha ngaha abasesenguzi mu bya gisirikare
yangaragarije ko FARDC ikomeje guhura n'imbogamizi zikurikira: kubura coordination inter-unité, intege nke muri renseignement militaire, ibibazo bya logistique birimo ibikoresha amasasu ndetse n'ibiribwa, gucika intege kw'ingabo zimwe na zimwe ku mirongo y'imbere y'urugamba frontline moral. Ku ruhande rumwe AFC rivugwaho gukoresha tactique de guerre irimo mouavre rapide, camouflage, infiltration du secret, gukoresha abaturage nkaho abihishe, zone glissée, bikagore FARDC gushyiraho clearance operation zuzuye. Iyi situation ya security kabikomeje guteza ingaruka zikomeye ku baturage ba Uvira n'ibice biyegereye. Hari raporo zivuga ko kwiyongera kw'impunzi n'abimukira imbere mu gihugu IDPs, guhagarara kw'ibikorwa by'ubucuruzi, kubura umutekano ku mihanda minini axe principale, ubwoba n'ihungabana mu baturage bitewe n'amasasu ndetse n'ibisasu byamurutse n'imirwano ya hato nato, byose bisubiza inyuma urugendo rwatangiye. Abaturage bakomeje kugaragaza impungenge zo kudasobanukirwa uko ligne de front ihagaze, bituma habaho rumors cyase disinformation n'akajagari mu itangazamakuru ryo ku mbuga nkoranyambaga. Kugeza ubu nta communique officiel irashyirwa ahagaragara n'ubuyobozi bukuru bwa FARDC cyangwa izindi nzego za leta isobanura ku mugaragaro icyiciro cya operation, phase d'opérationnel, intego z'igihe gito n'igihe kirekire, imiterere ya nyayo y'umutekano muri Uvira. Ibi biratuma habaho fo stratégique, igatanga icyuho gihuzwa n'ibihuha n'amakuru akomeje kugenda acacakana ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu gihe hategerejwe ibisobanuro byizewe biturutse ku nzego zibishinzwe, inzego z'umutekano ndetse n'abasasanguzi basaba abaturage ibi bikurikira: kwitwararika no kwirinda kwegera zone de combat cyase kwirinda ari kubera imirwano, kutagendera ku makuru atemejwe, gukurikirana gusa amatangazo atangwa n'inzego zemewe. Ibi byose bikaba bigaragaza ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikiri mu cyiciro gikomeye, aho insinzi itashingira gusa ku mubare w'ingabo ahubwo ushingira cyane kuri strategie, discipline, renseignement ndetse na leadership of military nk'uko byagiye byibonekeza mu buryo butandukanye. Hagati aho Corneille Nangaa yongeye kugaragaza ko yibukije leta ya Kongo ko ubu batazigera ya Kongo ko gutabaza amahanga bitazakemura ibibazo by'abanyekongo. No umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo, ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Corneille Nangaa Yobelo yibukije ko gutabaza amahanga ngo bafashe gukemura ibibazo byugarije abanyekongo ntacyo bizatanga. Ni mu butumwa busoza umwaka Nangaa yatanze ku igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa 12 2025, yatangaje ko intambara yo mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ari y'abanyekongo, bityo ko kugerageza kuyegeka ku banyamahanga bisa no kuvura ibimenyetso z'indwara hirengagijwe impamvu yayiteye. Ati ikibazo kiriho ubu ni cy'abanyekongo mbere na mbere, gushaka kucyegeka kubo hanze no kuvura ibimenyetso hirengagijwe impamvu. Ubu ni buryo bw'ikinyoma bwa leta ya Kinshasa bwo gushaka guhisha iby'ubuyobozi bwayo butakemuye. Yakomeje agira ati kuja gusabiriza no kwitakisha mu mahanga ntibizigera bikemura ibibazo by'abanyekongo: kwicwa, kwibasirwa, umutekano muke uhoraho, amakimbirane hagati y'abene gihugu, ruswa, ubukene, amagambo y'urwango, ivangura amoko, kunyereza umutungo, ubujura bwo mu mujyi no kubura kwisukura. Dushaka amahoro ya nyayo kandi arambye. Nangaa yavuze ko mu mwaka wa 2025 AFIS yahisemo amahoro, rimwe na rimwe itanga ibitambo kugira ngo yumvikane na leta ya Kongo, ariko ubutegetsi bwa Kisekedi bwashimangiye ko bushaka intambara. Ati kugeza uyu munsi nta mfungwa nimwe yarekuwe, bihabanye cyane n'amasezerano yashyizweho umukono, bizongeye kandi agahenge kishwe n'ibikorwa byisubira byateguwe bigenda bihindura agahenge intambara twashojweho yeruye kandi yagutse. Yasobanuye ko Qatar iherutse gutegura inama ebyiri zo gusuzuma iyubahirizwa ry'agahenge AFC irazitabira, ariko leta ya Kongo yanze kuzitabira, ishimangira ko nta mahoro ishaka mu burasirazuba bw'igihugu. Nangaa yatangaje ko nubwo bimeze bityo AFC igifite icyizere
igifitiye icyizere umuhuza wabwo Katari kuko yemera ko inzira ya politike ariyo yakemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo ahererewe mu mizi ya nyayo. Yavuze kandi ko muri uyu mwaka imvugo zibiba urwango zibasira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi zabyaye amahame leta ya Kongo igenderaho kuko itakihishira mu buryo bugezweho no mu bofisiye bakuru mu gisirikare cy'igihugu nabo ku rwego rwa politike. Uyu munyapolitike yatangaje ko yatangaje ko amacenga ya leta ya Kongo no kubeshya bizagaragaye cyane muri 2025 bityo ku mwaka utaha uzaba gukomeza urugamba rwo guharanira ukwishyira ukizana amahoro no kongera kubaka igihugu. Ati igihe cy'amacenga kubeshya no gutanga amasezerano y'ibinyoma yazararangiye uhereye ubu abanyekongo barahagurutse bariyemeje kandi bafite umuhate. Umwaka wa 2026 uzaba umwaka wo gukomeza urugamba rwacu rwo guharanira ukwishyira ukizana ubutabera amahoro no kongera kubaka leta. Mwitangazo ryagiye risohorwa kenshi ibimama kubera ati yagiye bigaragaza hagatororo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025 mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo habaye imirwano ikomeye yahanganishije ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi ba AFC. Iyi ni imirwano yatumye abanyekongo babarirwa mu bihumbi baba muri ibi bice birimo Katogota, Rubirizi, Ruvunge, Sange, Kiriba n'umujyi wa Uvira bahungira mu Burundi no mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo byari bitekanye. Nanga yatangaje ko hari impunzi z'abanyekongo zashatse gutaha ziva mu Burundi ariko zifungirwa mu nzira. Yasabye leta y'u Burundi n'umuryango mpuzamahanga kuzifasha gutaha. Asobanura ko ibice AFC igenzura birimo umutekano ndetse n'amahoro. Uyu munyapolitike yasobanuye ko mu bindi bice bigenzurwa na AFC impunzi zisaba izahungiye imbere mu gihugu izahungiye mu mahanga ubu ziri gutaha ku bushake kugira ngo zisubukure ibikorwa zikesha imibereho birimo ubuhinzi ubworozi abana nabo bagasubira ku ishuri. Ni mu gihe kandi kuri ubu AFC yamaze guhishura ikosa rikomeye itazongera gukora. Ikosa AFC yeruriye Amerika ko itazongera gukora ni irihe? No mutwe wa Alliance Fleuve Congo uvuga ko mbere yuko uvana ingabo zawo mu mujyi wa Uvira weruriye leta zunze ubumwe za Amerika kudashobora kongera gukora ikosa ryo kwemerera ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusubira muri aka gace zavuyemo. Nkuko ro yabigaragaje kandi yabitangaje bakagaragaza ko ibi batazigera babyihanganira cyase babyemera. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 2025 nibwo AFC Alliance Fleuve Congo M23 yavanye ingabo zabo mu mujyi wa Uvira yari imaze iminsi 8 yigaruriye. Yazivanyemo ariko mu buryo bw'inyandiko kuko local informers zacu ndetse na ndakava batubwira ko mama 23 yahinduye Uvira isigaramo abo twakita ko ari abapolisi abari bo bacunze umutekano. Perezida w'umutwe wa mama 23 akaba n'umuzabikorwa wungirije w'ihuriro Alliance Fleuve Congo Bertrand Bisimwa yabwiye ikinyamakuru The New Times ko ingabo z'uriya mutwe zafashe icyemezo cyo kujya gufata Uvira mu rwego rwo gutabara abaturage bo muri uriya mujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo bari bamaze igihe batotezwa bikomeye. Yagize ati muri Uvira hari politike yo gutoteza abantu hashingiwe ku moko nuko bagaragara. Yasobanuye kandi ko muri Uvira n'utundi duce tuyikikije abasivile b'abanyekongo bashimutwaga bakicwa bakanameneshwa n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na leta. Yakomeje agira ati leta yaje kwita iyi mitwe abakunda igihugu wazarendo, bivuze ko leta yahinduye abarwanyi babaheza nguni intangarugero z'igihugu igihe twabirukanye muri Kivu y'Amajyaruguru Ibukavu n'ahandi bahungiye muri Uvira bashinga umutwe wa politike n'igisirikare babifashijwemo n'ingabo z'u Burundi. Bafasha abanyamurenge bugwate bashyira minembwe mu gifungo gikomeye mu mezi abiri nta kinjiraga cyangwa se ngo gisoke. Banakoresheje drone mu kwica abantu byari ibintu bidashobora kwihanganirwa na gato. Kuki AFC yavuye muri Uvira? Niki kibazo Bisimwa yabajijwe. Bisimwa yavuze ko kuva muri Uvira byasabwaga na leta zunze ubumwe za Amerika mu rwego rwo gutuma ibiganiro byaduha bisubukurwa. Yagize ati twarabyemeye kuko twe igisubizo cya politike nicyo cy'ingenzi kurusha intambara, ariko twabibukije ko ibyari zarabaye kera aho twavaga mu duce leta igahita idutera.
yatanze urugero rwa Warikare aho AFC yavuye ku bushake ariko ingabo za leta zikaza kuzica abasirikare b'abasivili zirakoresha drone zirasa abasirikare barimo basubira inyuma, ibyababaje bikomeye. Yunzemo ati twabwiye Amerika ko tutazongera gukora iryo kosa, nituramuka dusubiye inyuma hagomba gushyirwaho ingabo zidafite aho zibogamiye zo kurinda abaturage bacu. Yavuze ko hashyizweho ingabo kuko bitashobokaga ko ingabo za leta zisubiraho zahoze mu bihe byinshi. Yemeza ko ari icyuho hagati yo kuva muri Uvira no kohereza ingabo kandi ko icyo gihe kigomba gucungwa neza. Yabajijwe niba ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC zakongera koherezwa, yagize ati yego kuki zitagaruka, ni ingabo ziri hafi yacu kandi ibihugu bya EAC bigirwaho ingaruka n'iyi ntambara kuko ari byo byakira impunzi zacu zashobora kurinda Uvira no gutuma ibiganiro bikomeza nubwo Kinshasa yaba itabyemera. Akaba yari igisubizo gitangaje yatanze kirebana n'ibimaze iminsi bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni nuko rero natwe dusoje tubifurije kugubwa neza. Hano tubashyikiriza amakuru akomeye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amahanga ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe dukurikiye bwa mbere uhita ushonda sabone kandi ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Stravista.